Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay akas ka lang na pukawan. Kanyat parekot mo, pare. Kuna nituyang ko, pare. Idi pimanaw. Ni kanukwarog ti pagluganan na sumangpait. Ngam kuna ni marikuanang. Ngawang kanuman ni kwarog. Puno aya, pare. Awan nga ron ni kwarog tapi manaw. Adan sa kano mapanasir paten ije lugar mi. Ay, awan latamok ang makasawa na jay, pare. Malaksin nga taan o damang pikot king kwa na. Pagkuna mo, di mo lang mo madanon mo tigasat nan, ako nada. Oh. Kaano pa'y ngay? Nung makakita ti balasang kay nagpatinggalaing ti agal alimon. Di na mo mapanarmay. Gumatangak man, kagawad. Si kamot day ta, Sean. Masikog gamat. Asino ka di ti asawam? Awan ti asawa, kagawad. Amo pa'y no angas pa'y. Anya? Umang angas. Di mo amo no si bibiyag pa'y wano saan? Anya tinapasamak nga main. Kasano anak sikog ka no awan asawam? Namati ak ngamin iti imbaga na nga ikasarnak. Kunana pa'y nga ipatay na kano no agsina ti dalan mi, kagawad. Kasta ka no, ti lalaki. No di da pa'y naala ti kayat da. Ado, ti karida. Ngaminto naala dan, ay yawanan. Mamati ak mati iti imbagada. Nga ado mo ti babay ang mamati iti nasamit adila dagiti awanan bain. Kat may saak ditan. Iti na ito akabakit kaw, sa anak pa'y anak sikog. Tadyak namati, iti sao dagiti lalaki. Anya jay ko na maray. Masikognisyon nga anak ni Kadalmas. Wan, Maray. In may gimatang itay dito. Ikad dinamag ko ano, asinaw ti asawa na. Asino ka no ngay ti asawa na? Di na kano amaw no si bibiyag pay. Kasano ko maadi na amaw? Adda ayamot kasta. Damagag ko maitay ng dinardaras na ti pimbanaw. Idinayawat ko tay ginatang na. Ay, mati kawakman iti dayta arason na. Di na amaw no si bibiyag wano saan? Umay to kumaman enta, damagan ta. No kasano di imbaga na, Maray. Agdinamag, amasikog ni Sean. Adda ko manikwarog ti pasawa tayo king kwa na. Imbag no kayat mat ni kwarog. Uray kas jay lang di ka anak kat amo na mati agpilay. Imbag ni Sean ata masikog. Ready-made na pamilya ko naman, pare. Di ka man mat. Agam sa bagay. No kinayat da, awan dakas na. Uwi na. Tao mo ni Sean. Kan bak mo ni kwaraw. Uray pili-apilay no makapili mo itikog ngay ako nada. Ay awan na. Ay awan mo ni kwarog. Padasan ko mga ibaga bareng maadaan mo iti asawa. Agpadaya kayo kumakay. Tadi na oras, pare. Iso ka di akayat mo, nga gasawa da, tapno mangusiniro kamit. Saan ka di ngayon baga ti amat ti sikug mo? Nga umanay nga ipatay na no isinam? Day tamat ti kunana, idinabit kami pa'y apong. Ala, ingka nga rod agsursur iti sementeryo no agpaisumat lang ti imbaga ti loko. Anya ko mati aramida ki sementeryo, apong. No adda makita malapid at tinagan na, ibagamon nga agpaiso ti imbaga na. Diyak maawatan, apong. Ni ay, saan ka di nga imbaga na, nga ipatay na no isinam? Oh, itatanag sina kayo. Di kaawatan nga rod, nga dalapida na iti sementeryo. Ni apong man. Hey! Siga mo dito masabat ka o kadalmas. Hmm. Ay, ada ko maibagak king kakaka. Anya ka di dayta, kaka. Kasla, napatig Apay, diyo kaya't amanugangan ni Chief Kwaraw, kaka. Manugangan ko nam. Na. Kaka, among ka di ti sasawam. Ay, amok launay kaka.
Apay, bagag ka day, no saan ko nga ama. Sino man kumangay nga anak ko ti paasawak. Tapno agbalin to ang manugang ko ni Kwarog ako nam, kaka. Di apo ko, mamasikaw, kaka. Anya? Imbag no, kayat na di apo ko amasikaw. Kaya no, agkakakay. Nakita ka nagsarita kayo kan ni kakadalmas ka badong. Anya ka di timbaga na kin ka. Awan timbaga na maray. Siyak, timbaga na. Apay, anya timbagam ken kwa na. Ang mga no damdamagam manin ken kwa na no nakitkita na ni tuyang mau. Ay, sana may papankin ni tuyang kumaray. Anya nga rod ngay, tanadlaw ko aseryoso kayo mo't nagsarsarita. Imbaga kinkwa na, akasarita na ti apo ko na. Tapag-asawain tayo ida, kinikwaraw. Ha? Itultulag yu ida. Ay na, rumba nga isuda ti agsarita. Saan kat ada kayo ti agtultulag, kabadong? Imposible ama din ni siya. Kahit danda nila nga ro din aganak. Kin kasyemot ni kwaraw. Kabuteng na, ti sumango iti balasa. Maribanang, umanugot ka kadi iti ibagbaga ni kabadong, nga ipaasawa ka no ni Sean ka ni Kwaraw. Ne, anyat naknakan ni pari badong, ta ipaasawa na ni Kwarog kanisyon. Ay, jakman amukin kwa na no apay anapanunot na dayta. Ay, dakwarog gansyon ti mangikedeng, iti may papaniti dayta banag. Saan kat ano asino laditan? Kay somot, kasta nga rod mo ti imbagakin kwa na. Agam, asino nga tati amati si kognisyon? Ay, Maray, saan mo ka di adinamag ken kwa na? Saan pay? Asino nga tanga agpay so ti amati si kognisyon? Anya nga tatinaknakan ni pari badong, takayat na nga ipaasawan ni Kwarog kandisyon ama si Kog. Ay, nakitam ka din ni Sean, no, madlawon ti tiyan na. Wen, ay, nakakyad. Talaga asaan ang mailibak ama si Kog. Ay, di na magmukumaan, no, ayan tinakasikugkan ko na. Ay, mabainak amang damag, no asino tinakasikugkan kwa na. Apay nga ibain mo mitagdamag. Di pa'y nagbain ang nagpasikog. Na, ay, saan anasaya at dahit apa nagsasaom, inteng? Saan arumbang nga uyawan ti tao ang nagkamalay? Taamin tayo kat agkamalay. Jack, uyawan. Ibagbagak latipod na. Nakasaom ka day, di apo ko, no kaya namutlaan ti makiasawa kin ni kwaraw, kaka. Jak pa'y nakasao. Taimbaon ko mapan ije simenteryaw. Ha? Simenterya? Hapay ko mga imbaon mo yay ti apo ko, kaka. Gapo taimbaga di lalaki nga ipatay na kanuno agsinada. Okay, nagsinadan. O di imbaon ko napapan nakita ni ije simenteryaw no pudnong adam lalapid na tinagan na jay lukaw. Ay, gagangay ti lalaki, ah. At tila madakdakamat na sarita nung madamapay nga agar-aram, kaka. Ay. Saan nga amin alalaki? Dalimpyo apanunot na. Ngam kaduan na, ano na ala na ti kayat na. Awanay, tayo na sayata panarita na. Ang no kayatan ni Kwaraw, namnamag, asaan apanawan ni Kwaraw, kaka. At dan tumakuna, nga ama ti ubay. Siyaw. Kayat mo ka di ti makiasawa kin ni Kwaraw. Nabayag nga inururay ko nga agaram. Ngam dinak mat inaram ti loko. Iso ang nagpasikog ka, kasta. Di inuray mo kumalatan ani Kwaraw. Iso ko man ti nakiasawaam. Kaano nga maasawak apong? Inton pumoraw ti uwak. No, naguray ka latta ko ma. Nakauray ka kumamat iti grasya. Saan ko disgrasya? Akas iti kasasad mo ita. Ni apong mat, tila ibagbagada. Tila ibagbagana? Sangkit din, apunto ti ibagbagag? Ado ti mangibaga may saka disgrasyada. Angam, awan ti disgrasyada. No amo ti agad na.
Panagkunam kayat nga tani kwarog ni Sean, Inteng. Kasano nga iti panakaamok no jak pa'y nakasarita ni Kwarog. Ay, agdwa-dwa akayat ni kwarog ni Sean. Mamatiak iti imbaga ni pari ba daw. Amabain asumango ni Kwarog iti balasang. Kayat mo kadi asawan, adi nakabain ni Sean, tamasikog. Day tati pamatik. Makaasawa ni Kwarog no itulag tayo kondisyon. Ngata. Ang kaano nga'y asumangpat ni kwarog. Simangpit ko namton ano adan dito'y kabildatan. Kaya't kumantiag damag ken ka basang. Kayat mo ka din ni kwarog. Kwa, kagawad. Saan ko amasungbatan dayta? Apay ko maasaan mo ang masungbatan. Kat mariknam mo di tabagem ti ayat ako nada. Saan matabas ayat ti may sa tao? No awan ti panagayat na ken ka kagawan. Ngamno ngay umay ni kwarog kat armon na ka. Kayat mau? Depende iti pasamak ken sitwasyon kagawad. Won ko namon tamayat kan. Amaw, nasingpad ni kwarog. Masigurado ka ni Kapitan ti makaam mo iti amin na magastos. Into nagkalay sa kayaw. Imbag na nakaumay ka dito tersinak, Maray. Ada ibagakan ka. Importante sa kat ti ipadamag mo Maipapanday ta kondisyon, Maray. Nakasaritak itay laang ni Sean tayin may gimatang. Anya nga iti maipapankan kwa na. Ibagam nga ruden tamagagaran akon ang mga mo no anyaman day ta. Dinamag ko no kayat na ti makiasawa ka ni kwarog. Kahit anya nga iti insungbat na. Depende ka no iti pasama kan sitwasyon. Ay nukasta nga rod. Adanam naman ni kwarog. Kasla-kasta nga rod ti pagawatak, Maray. Nasao kanyak ni Marikwanang. Nasao kanumat ni Sean. Depende iti pasamak kan sitwasyon. Apay kumaday ta pasamak ken sitwasyon. Dinamag ngamin ni Marikwanang no kayat na ni Kwarog. Kat day ta kanu ti insongbat ni Sean. Ano kasta? Adanam naman ni Kwarog kanisyon no kasta ti imbaga na. Kasla-kasta ti panagawat ko. Kaya't ko makasarita ti apong ni Sean. Padasem akasarita no agkita kayo. Anya ngay ti ibagam ken kwa na. Kasano ngay nga tangag paiso ti panang ibagak. Ibagak nga ta pag-asawaan mindasyon ken Kwarog. Kasla mariribukan ka, Kapitan. Anya ka di ti pakariribukam. Kasano nga tatipan nakisarita ken ni Dalmas maipapan kadasyon ken Kwarog. Day talakid din ti pakariribukam. Di ibagam latakan di ka Dalmas apakasawaan nyo da Kwarog ken Sean. Nalpas. Kas jelatan. Saan ka di masapol pa iti mangalbasya kadakwada? Ay nasaanan nga agpangina ni Sean tamasikog. Ngata. Kasla mo maamaka ka makisao ka ni Kadalmas. Nay, apay kapitan at dakamay. Ada ko magagara Kadalmas. Ala, ibagam no anya dayta agagaram, kapitan. Umay ko nga ron damagan. No maikari ni Kwarog iti apukom. Ang apay asiksika lang iti makisarita, kapitan. Ayan na ngay ni Kwarog. Ada na panan na, Kadalmas. Ang damag ko nga awan ni Kwarog Ay kasanon, no, di na kaya ti apo ka. Ada nga ron makisarita, Kadalmas. Ay saan Ay so ti rumbang makisarita, kapitan. Di na pa'y nagsarita adwa iti apo ka. Ada kayo amin dito Tirsina. Banang, pare ba daw? Imay da, ta urayan may ti isasangpet mo, Kapitan. Anya ti resulta ti pan nakisaritam kan ni Kadalmas. Kuna naman ani Kwarog ti mapan makisarita.
Inawagak ni Kwarog. Ngayon po na nakid din asan tayo kano nga inakuman ti ayat na. Di na kano kayat ti ready-made family. No kasta, awan ti maangay akalay sa, pare. Sa bagay. Apay ko mga agpayso nga inakman tayo. Kat awan mo't ditoy. Dahil tati ko na hindi inawagak. Kaya't na nga iso mismo ti mga rem iti babae nga asawaan na. Wen apay ngamin nga inakman tayo. Kat iso mo't ti makidan na. Saan ada tayo? Ay, mading agpayso ti inaramid tayo. Wenmet ngamin, Kapitan. Saan nyo nga inakman ni Kwarog? Bayan nyo nga iso ti agpili, iti kayat na nga asawaan. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Kapitan, adat kayat na makisarita kan ka. Asinaw. Ni Bentot, Kapitan. Namatin. Nagaduter aramidak. Gamadap manen mang disturbo. At nga tati ibaga na ya. Di na pala imbagakan ka. Si kangarod ti kayat na pangibagaan. Ta si kangarod ti Kapitan. Ay disturbo. Pagawi di mo. Alaki din, Kapitan. Kasarita yon. Pastra ka kundi ti opisina yaw. Naimbag nga oras yaw, Kapitan. Anya ka diti ibagang bintot ta ibay ka. Nagadungar aramidak. Nay, makaungungin kan sama, Kapitan. Ibagam mo ti ibagam. Awanan ti ado apalikaw-likaw. Ta nagaduter aramidak. Kastoy ngamin, Kapitan. Awan mo ngaminan agturong ija ayan mi adanaom. Tagawam mo ni Piktaw. Di na kang mga ibingayan ay. Di talaga yam ti parekot mo. Ang masapol nga umay kapayla dito'y mit. Nasaya-saya mo nga may no si kati pagkamanga, Kapitan. Tapno si kati makitungtong ka na kamay. When no katungtongam ni Piktaw, ta mangibingay iti danaw. Saan lang nga istag numnumar? Kasano kami nga sige tapaya bakto ni Piktaw. Tagsasarita kayo. Kan, manaktak ka. Ibaya, Kapitan. Taumay ko ireklamo jay kaarobak ani bakat Petra. Diretso munti kayat mo nga ibagata takardo ta adoter aramidak. Hindi ka man manaktak. Kastoy nay, Kapitan. Ningamin bakat Petra. Napan na pinarot, dagiti mulak. Itinagbadangan ti paraangan may. Day tala ba nagtireklamo? Simple. Umay mo pala ireklamo mo. Di yung pala kat pagsasaritaan. Kasanumat nga main. Di na kayat ang makisarita kanyak. Agong ungatlatan. Iso akayat ko. Asika kuma ti makisarita kan kuana. Tabarang denggen na ka. Lakay kan bakit kayaw. Ngam kas lakay laubing. Agawit kang tatakardong.
Nagsimple ti parekot yaw. Saan nanaskin nga ada ka makibiyang. Isu nga raw nga imay ko imbagaking ka, kapitan. Tasi kaakit nga raw ti kapitan. Tabarang kabain na ka ni Bakit Petra. Ay, sige ta paayabak ni Bakit Petra tag sa sarita kayaw. Ay, isupay ang manaktak. Ay, ingkan, di ka manaktak iti trabaho. Kapitan, adda babae akayat na ti makisarita ken ka. Ay, napintas ka day. Wen, Kapitan. Sige, pastor ka maadagaw. Naimbag nga oras yo, Kapitan. Anya ka di ti masapul mo, Miss Beautiful, Tina. Sus, apa yun? Agsangit ka mo Tina. Di, apa yun ngay? Ay, ala, isadag mo iti abagak. Ay, nakas, isadag mo laeng. Taprosak ti buok mo. Ay, na. Una yan, aya. Agsangit ka mo tin. Apay ka di aya. Anya ti palikot mo. Sige, ibagam laeng. Amo kasi kati makatulong kanya, Kapitan. Ha? Isa si kati nasitkak. Amok namin na nasaya at di pa nagpuspusom. Ay, wait. Nasaya ka talaga. Apay, anyat palikot mo. Ay na. Kasapulag ti kwarta, Kapitan. Ngamin, masakit ni nanang ko. Ay, Gustong Tina. Di mo pigsaan dagsangit. Manuaya, di ka sa pulam. Kasapulag ti 5,000, Kapitan. Ngamin, na-confine ni nanang ko. 5,000? Wan, Kapitan. Sana bali, bayadak tumatlangin ton. Ang subliak. Ikang ka iti 5,000. Tapno mapaagasam ni nanang mo. Ita ko man, Kapitan. Tagbiyahe ka dagos. Abangan nga minumatayan ni nanang ko. Tawanan may gatang dayti agas na. Ay, sige nga ron. Urayan nak ijadagos mo. Tay nak mangala iti kwarta iti balay. Ay na, hagihan mo na, Kapitan. O sige, urayan kay di waiting shed. Gaputa, apa man na maalag ti pautang mo kanya. Agpaili ako na. Ay na, Kapitan. Agyaman nagtadakan. Itay ka pa nga urayan iti waiting shed. Ay, uwante na. At danti 5,000 aka sa pulam. Ay, yawat mon, Kapitan. Adan tricycle. Mabit lang. Ito'y. Ay, agyaman nag. Anggal, agpahili ka. Aglukan ka. Ay, saan? Ay, isyak tagpaili. O sige, Kapitan, inakon. O sige, intan ko aron. Itay kapay nga urayan, inteng. Nangidagasak itikan kanan. Akan kanan? Wen, inten ni Mari Merle itay napanak ija balayda. Indagas ko dito barangay hall, tapnada merienda. Ay, merienda kinton madamdama. Ay, wen gayam. Itay pay nga urayan ka. Napanam aya. Adala biit na panakmet adung mo. Alang nga rod, inakon tay nakaglaba. Naurnong tay lalaba akait. Sige. Alang nga rod, inteng. Inakon. Kasta ti damag ko maray. Pudno ka day. Ay. Di kag sasawi ti di mo nakita, Maray. Ay, di mon ikanawan ni Kapitan Marikwanang. Ta imposible adi mo makikita. Ano lalaki ka now, ti mapanagpatulong kin ni Kapitan ijay barangay haul. Kat nakaungungag. Ngam no babae, kay kayat na ka now. Saan nga gungot? Ay, kwa. Wan, kasta ngagpay sumaray. Oh, makitam. Diyak man amukan ni Kapitan. Ha? Ibagak day takin ni Maribanang. Ni, apay ngay bagam ngay. Ay, mangparnuay ka lang iti pag-aapaan da. Ibagak tapnoan mo ni Maribanang tar aramidin ni Kapitan. Ano babae ti agpatulaw kat kay kayat na?
Nakita nga rod ni sekretaray nga aprosan na kanupay ti buok ni Tina. Kan nakasadag kanu ni Tina iti abagan na. Ha? Wen, kasta ti damag ko maray. Iso nga idanon ko da itakin ni Maribanang. Tapno maamuan na. Ay, hindi mo aramitan ti kasta. Tama nga no dahil tipon ti pag-apaanda. Di ba'y am? Ay na marituyang, di ka gararamid. Tama nga no may raman ka. Oho, iti niya aga po ang mairaman na. Kat awan mo't madi nga inaramid ka. Nasaysaya at kit di ano ibagak. Tapno maamuan ni Maribanang ti aramid ni Kapitan. Di ka makibiyang iti day tamare. Saan ka makatulong? No di kat adda parikot ti paimaw. Kasano kumangay? Ikan sumong batpay. Gaputa sana nasaya taramidam. Anya! Ikan sumong batpay, kunak. Agawit ka kay Dain. Tengkag dalo si Jabalayaw. Tadi ka makibibiyang itibiyag ti sa balay. Hay, Maribanang! Dumagas ka pa'y Nagmayat ti panagtugaw mo dito paraangan nyo Nakasikkawil ka maray. Akaslawan parikot mo. Wun amaray. Awan mo't talaga ti parikot ko kay iso nga agtugtugawak ditaw ngagpapainay. Aw, anya, kayat mo ti agkapay? Saanon, maray? Tanagkapiyak iti balay da marikone. Napan ko lain nala tay tangdan ko nagburas iti lubyas da. Aya? Imbag kapay. Takasla di ka agparparikot. Nakarelax ka la dito balayaw. Wun maray, sika ti adda parikot na. Ha? Amom kaday, adda na damag kaw. Jak amo numaidandanon kan ka ti aramid ni Kapitan. Nga anya? Ano lalaki ti mapan agpatulong kan kwa na iti barangay haul. Nakaung-ungot ka na, ngam no babae mat, ay kastauna yaragsak na. Anya? Kaskin ni Tina, napan ka no nagpatulong, ket inap-aprusan ka no ni Kapitan tibuok na, kabayatan anakasadag iti abaga na. Anya? Wun maray, kasta tinangagaw. Ay. Di mo padpadaksan ni Enteng, maray. Am-am mo kan? Ala, makaammo ka, no di ka mamatay. Basta siya, impakaamuklakan ka, tinadamag ka. Tapno bagbagaam ni Kapitan. Naimbag, tanasabat ka dito'y dalan, ading banang. Nay, apay tatakar daw. Bagbagaaman ni Kapitan. Ngaputay di na panak nagpatulong kenkwana. Agung ungat. Manaktak ka naw iti trabaho na. Ha? Ken awan aksyon na iti reklamaw. Ngayon man ko kenkwana. Kasta ka day tatakar daw? Nakaungungat Kapitan. Di na pala ibaga. No di na kaya titumulong. Tapno sa anakaw amang namnama. Ala, mapan ka ijay barangay hall. Takasaritam manan. Napanak edi kalman. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Pudnaw, simple laang ti parikot ko. Sana masulbar na ito. No sana tumulong ni Kapitan. Takayat kukuma ti makibalaot. Iti di mi nagkinaawatak kini bakat Petra. Barang isaw ti denggan ni Petra. Kasta ka day? Ken damag ko. Ano babae ti mapan agpatulong nang runa no napintas, tulungan na adagaws. Ha? Ngam no lakay. Ay, dandani di nasangwan. Pudno ka de, Enteng.
Ano lalaki ti agpatulong kan ka ije barangay hall kat nakaungungat ka? Ah. Ngam no babae kat kay kayat mau? Ah, Saan ka kanumat nga agungat? No di kat naragsak ka kanaw? sino mo tinag ko na? Ha! Kas ka ni Tina abalasang. Aprusam ka no pa'y tibuok na. Kabayatan ti panagsangit na anak kasadag iti abagam. Ha? Saan? Kung nadala data? Manaw at tao tinangidanon kanyak iti dayta. Saan? Kung nadala ang data? Kayat mon samat ti mabalunay. Apay ngay? Awan mo't matingar aramide. Ha! No babae, alisto ka. No lalaki, agong ungat ka. Ha? Nasayaat ka di dayta, Ha? Inteng, jak kayaten ti makangag iti kasta adamag. Iti ka nito nga dapay mangag ko. Ha! Agsungbat ka kanya! Adto yan ta sinaginatang mo, Maray. Apag isutintan mo abayad na. Sakbay apo manawak, Maray. Adaman pa'y damagag. Anya day ta? Pudno ka day tinadamag ko. Sika man langan ti pagdamagak. Tada kayo mati agkakadwa kada inting ije barangay hall. Ano babae, alisto asumangon ni inteng. Angam no lalaki, ungat ka no nga ungat. Ay, kuwa nga men, Maray. Marikwanang, saan ka kumanga aglibak? Uwan, Maray. Kasta talaga ni Kapitan. No balasang tagpatulong kang kwa na nakaisisam. Ngam no lalakay, nakaungungay. Enteng, ayan ta indulin ko 5,000 iti kabinet. Anya 5,000? Urnong ko dayjay iti panakitagad ko iti anya laditan at trabaho. Nagbambanugak dayjay, inteng. Ang mga nunat nagmaw. Saan? Na, Indulin ko iti kabinet ijay siled. Ang amawan matan, iso nga amok nga inalam. Alala, irwar mo, inteng. na, apay nga sakit, jak po inala? Imposible! Ewan, inalala ko na. No di mo isublay. Agsinatalangan! Anya? Ilakok amin adingwan ko. Ha? Panawan kan! Anya? Laglagi pa ang tiimbagak intay. No di mo isubli tay 5,000. Ilakok amin adingwan ko. Kat panawan kan! Nasaya at tasaan ka pa'y anagpasada, Kwarog. Apay ka ding antay. Napukaw nga mintay 5,000 kat. Indulin ko iti kabinet. Ang awan mo tan. Kat amok nga inalan ni Uncle mo. Ha? Kwarog, amangan mo't no adda mo maipapan ka ni Uncle mo. Diyak ka mo antay. Diyak nakit-kita ni Uncle Kao. Kasta ka de. Awan at talaga tay 5,000 ijay kabinet. Inwagwag ko amin abado ijay. Hanggang talaga nga awan. Ay, amok. Iso tinangala iti kwarta. Awanan sa balay. Aguray ka antay. At damalagip Kao. Idi na minsan ngal daw. Nakitak ni Uncle ijay waiting side. Kadwanan ni Tina. Tay balasang agab-abang ijay balay ni Tata Kulas. Kat? Nakita nga day nyawat na kinitina. Kat ingkabil mat ni Tina itibag na. Jaklam mo no anya day jay. Amangan mat no kwarta. Anya? Jakon nakasaritan ni Uncle iti day di agundaway. Tanaglugan ni Tina iti tricycle Kao. Kat intulod ko jay ilay. Apay nga adda ni Uncle mo ijay waiting shade. Kat kadwanan ni Tina? Jaka mo antay. Damagam to kini Uncle. Enteng, adaman damagak kan kawan. Inted mo ka de, kaniti na jay 5,000. Alan, inteng. Ibagam kanyak tipod no. Sa anak madkat nga agunghat. Basta ibagam kanyak tipod no. No ibagam tipod no.
Ilutuan ka pa, iti pinapaitan asida. Ay, nagimasin. Isungarod nga ibagam tipod na. Saan ka nga gungat? Ay saan, kunakmay. Ay, uwan banang. Anya tiwan, intay. Ay, inalak tayo 5,000 kat impautang ko kanitina. Kunak ko, my God! Na, Ha! Itatanaamwa kon tipod na. kunak man no saan ka nga gungat? Ha! Impautang mo ti kwartak, adi mo imbagbaga kanyak. Gapo ka di tabalasang, isong alisto ka anang tulong. Ah. Ngam no lalaki tagpatulong kan ka. Ungat ka nga, ungat! Anya? Ha! Ita, bayadam tay 5,000 inteng. Ikan ka iti 2 nga oras sa mangisoble ti kwarta. Kwa, pangalaan Ah. na iti 5,000. Basta isoblem tay 5,000 iti lasod ti 2 nga oras. Tano saan? Panawan kan! Kwa, anay met 5 oras. Tas ana nalaka nga iremedyo ti 5,000. Iti 2 lang nga oras. Please ba na? Sorry. Sorry talaga. Ay, todas mo, kapitan. Madi ti aramid mo. Tirigat na, impautang mo ti kwarta ni nanabanang iti balasang, adi mo impakada. Anya nga ita, si kamatla ti agsungbat. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Nangangagmaw ti bagbagak marikwanang. Saan? Jak mangmangag. Kunak! Jay kaaruba tayo abakag nakitaray. Jak mangmangag, maray. Kay tulang ka magaya mo napadak maray. Kasano mangag ka? Kan nakapigpig sa day tapatukar ni Kwarog ni Tabalay na. Inaldawa kasta. Oh, awan to mga may ti makaiturad nga agreklamaw. Anya pa jay kunam nga ibagam. Ha? Sadang, di mo lamang mangal. Nasapak anak ka rieng, gapo iti nakapigpig sa apanagtukar ni Kwarog. Agpada ta. Nagpaymot ko mamakaring itanga oras ka. Ay, pagpagaaman dyan ka anak ka. Bigbigat anak ka, pigpig sa ti panagpatukar na. Kuray man. Waraw! Ano tiraramidam? Ungtak ah. Pagkawab? Ha? Mangag nakaayamat. Da- Kat nagpig sa ti panagpatukar na. Ay, mapan ka iti ayan na. Ha? Bagbagaam. Sige. Bagbaga akto. Inton makita. Ay na, nasaya at mat. Tain sardeng ni Kwarog pinagpatukar itinapigsa. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, makainan na matlaan ang tilapayag tayo. Ada istorya akan ka, Mare. Sige, agistorya ka, Mare. Tadamot istorya kan ka. Ay, isyak pa iti umuna ah. Sige, Mare. Amom ka di, Mare. Ay, ay, unay matay. Nagpatukar manan ni Kwarog iti nakapigpigsa. Huwag nga raw, nagpigsa ti patukar na. Ay, awanan.
Matitilang mandataon. Ay, ibagaman ka ni Kapitan, taaksyonan na dayta. Jak maawatan day ta isinsinyas mo dungaw. Na, agsakdo ka, kunak. Apay ngamin ang masapol nga isinyas mo. Gapaw tamok adi mo mangag. Agad pa nagkurkunap ka niya. Ito lang. Hindi ka man sumanaw dito. Agbinbinog kaw kanumot tanda maribanang kan Kapitan. Kasanaw kat sandan ang mga tibagbaga ti tunggal maysa gaputan nagpigsa ti patukar ni Kwaraw. Sakto pa ay. Jak mangmangag ti gatangan dagiti customer kaw. No awan ti mangireklamo kin ni Kwaraw. Ha! Siya ti mangireklamo kan Kwana. Nay, nagturad kan marituyang. Apay kumasan at perhuiso ti ipapaay day ta Kwaraw. Ay, sa bagay matkit de ah. Saan tayon nga urayan ang matulong tayo amain? Sigay, tamapanak agreklamaw. Anya ti bagbaga mare. Kunak, umayak agreklamaw, Kapitan. Anya? Ayawanan, natulong tayo aminan. Apay dito lapayag ka. Jak samot makangangan mare. Kasano itan ang maibagak ti reklamaw? Tulong kamutan, Kapitan. Anya ko na. Kasano aya nga isinyas ti reklamaw? Ha? Jak tumang amin na sursuro ti agsinyas. Nagkapuam na to. Ni Uncle ngay. Aday dya unag. Agda ko may bagakan kwa na. Na, saan na kan amang nag-a? Kat nutulangan ni Uncle Mau. Ha? Tulangay. Wen, basol mo. Nakapikpik sa ngamin ti panagpatukar mo nga uray big-bigat at patpatukar ka. Naimbag ko mama, numayat adeng gandagit ipatpatukar mo. Iso ti uso itantay. Napigsa tukar. Ay, ingkakasarita, numanggag na ka. Imposible asan na mangagtibagakan kwa na. Ay, idinto pa'y inayabak amangan kami, tag sila kami iti dinangdang akarabasa. Di nanangag. Uray pinukkawak iti kastaunay, di nalata dinangag. Ikak iti kwarta ni Uncle Kao. Ay, Kwaraw, umunag ka. Adak dito salas. Manutitid mo. Oh, magkitam. Saan mo tatulang ni Uncle Kao? Hinda, Nagkukat. Nga kandak iti kwarta. Kunan ti atulang ka. Nagpigsamit gayam ti panagdengig ma. Uray rasaas mo. Basta kwarta. Mangagkulata. Mas dawa ka. Kasano ko mga min ngagtulang ka. Yawat mga rodan Unang kail, aw. Oh, sagsasanga gasot Sus. Ganda pa'y 500 na Ay, mayat Kwartam daytan. Ay, kukwak amin. Unang kail. Nasurok asa nga ribo daytan. Talaga pag suswertyan ka akadakan. Thank you, Kwarog. Thank you. Chief, tangay nagsangutan. Anda ko maibagakan ka. Anya daytan. Mabalin ka di. Ano agpatukar ka, kat di mo unay pigsaan. Apay, ada problema mo nagpatukarak iti napigsa. Makapatitilang nga road. Di nakman surwan si ka. Tanod ka lang. Siyak ti chip tanod niya, ulaglagi pumdayta. Agtulang kami aminan Di mayat. Anya? Kaya't kung arog ti agpatukar iti napigsa. Agpatukar kamot ay iti napigsa no kayat mau. Ay, makapatismaya, Maray. Apay, Maray. Napan ko in reklamo ni Kwaraw kin ni Kapitan. Kahit anyat na pasamak. Saan nakanumit ang mga tulang mutan ni Kapitan? Aging tutulang Diya mga rod amo ti agsinyas. Ay na, bye-bye amon. Amumlatan no apay nga aging tutulang ni Kapitan. Amuklatan amaray. Gaputa ka anakan na ti ireklamaw. Ay ka, bye-bye antayo latan na ngagpatukar iti napigsa ni Kwarog. Ay, awan nga rod maaramidan tayo, Maray. Uray reklamo tayo areklamaw. Saan mo't adenggan ni Kapitan tagin tutulang. Medyo mariknakit, agtulang akong kapoy tinal daw pa nagpatukar ni Kwarog. Si kalaeng ayah, Maray. Uray siya, agtulang akmutan.
Tangay adda ka malangan dito tersenak. Ala ako na dahito agundaway mangsingirkan ka marituyang. Anya, maray. Kunak, singiran kan. Jay utang mo, bayada mo. Ay, kwa maray. Anya, jay kunam. Awan mga gaw. Nay, Ay, saus. Tulang akong maray. Ay, saus. na kalata nagtulang ka, di singiran kan. Unay mo, daytan. Jak ngarod mga ag. Anya ngay ti maaramida. Ay, unay matan. Mangmangag mo day jay inteng. Mangmangag ko Ay, nagpigsa ato ka. Ni manan kwarog daytan. Ay, maturog akpay ko ma. Ungtam man nga minday di akanakam. Marwaman Kaya't ko nga rod nga ungtan. Kat ungtam nga rod. Noong ta, ikanak matadagos iti kwarta. Kat gapo taig ikan naka iti kwarta. Di mon ungtan. Ay, inakman ungtan. Ay, umay ka man ungtan kwaro. Ha? Abay, Uncle. Anya ti basol ka, oh. Bigbigat ang nakapigpig sa ti patukar ma. Siya kaya mo ti agpatpatukar iti napigsa. Sino nga rod na? Nadadailan ti sound system ka, oh. Sino nga ti agpatpatukar? Ninana to yan. Anya? Iso ti mapan mo ungtan. Sana siya. Ay, maray. Nangag mo di patukar ka. Hey! Nakapigpig sa. Diyak ka mangagan. Kas kalag pakasar. Padasak mo't at yung patukar. Makatitilag. Ang mayat asalain, maray. Pakapsutan mamati pa nagpatukar mo, maray. Apay ngay ni Kwarog. Kat si Mardang matan ngagpatpatukar. Nasayaat, tasyak mo, ti sumubla. Matulang kami bumarangay no kasta. Kaya't ko, ano ang patukara? Agsala tayo amain, maray. Makasansala. Amo mayang agsalsala. Iso ang nabaakan kan, maray. Ta ultimo agsala. Di mo pa yan bawa. Nalagip mo mantikay na ba akon? Sakit din ti luklukon ni Nana to yang ay. Apay, Chip. Iso ti si marunong agpatpatukar iti napigsa. Wan nga raw, Chip. Pagsasalangin na pa'y dagiti tattaaw. Uray to pa'y siya nga raw kasla kayat ko mati agsala. Ay, sana ka pabak. Anya ti kayat mo asawan, Chip. Ay, diyako na mo ti danggag. Tagsumbangir mo ta nagpig sa tito karamang mangag. Ay, win nga rod maray. Agasem nga ben. Tanagting nga anda ka matdagiti agpinpin na sikat. Damari tuyang kan kwaraw. Ay, siyak man ti mapanagreklamo kan ni Kapitan. Ay, win padasem maray. Ay, kasanungay daytoy, kwarog. Dakala problema. Nagtulang mo tanyanggal ka. Ay, awanan ti mangag na. Padasak man no talagang awan mo't lang ti mangag na. Uncle, ada kwarta. Awan mangag ko. Ay, padasem man nga ibagatigatad na. Bareng mangag na. Ikang kay ti sa agasaw, Uncle. Insinyas na. Awan mangag na. Ikang kay ti limagasaw, Uncle. Di nalata mangag. Ay, nayunam ti ibagam kwarog. Bareng mangag na. Ikang kay ti sangaribo, Uncle. Talagang awan mangag ko. Ay, awanan kwarog. Talaga na perden tilapayag ni Uncle Mo. Ay, basol ka, antay. Ay, saan lasi ka? Basol yaw ka ni Maritoyag. Maray, apay, pudno di ibagbagada ang nagbalinan at tulang ni Kapitan. Ay, win nga rod, Maray. Uray no ipokkaw mo itilapayag na ti sangaribaw. Di nalat tamangag. Aya, Uray no ipokkaw ko mati kukod kas ka napapaitan. Saan nalat tamangag? ay, makapakonsensya, maray. Makonkonsensya ka itan, Maray. Wun, maray. No saan ako maanagpatpatukar iti nakapigpigsa,
Saan ko maamatulong ni Kapitan? Ay, adamot gayam konsensya, Maritoyang. Adamot amaray. Isu nga agtungtung kamay kinikwaraw. Anya nga iti pagtungtungan yaw. Ay kat isardeng min ate ag pinalastaw. Tanay, nimot Kapitan ti madaksan. Ay, saan laeng nga iso ti madaksan. Amin tayo. Ay, panagriknak pa ikit di kat saanan ang makangag da iti may sa alapayag ko. Ay, sabagay, uray siyak mo't maray. Kimarumot da ito'y panagtulong kaw. Anya nga'y timakunam kwaraw. Timakunak, saan tan nga pinalastaw? Un nga raw, kababain kin ni Kapitan. No agpatukar ta, jay lang mangagta. Saanan amang agtintero a kabildatan? Una na, adugayam ti mapirwi siya, kaasimot ni Uncle Kao. Ay, na yan ang nagmayat no kasto nga awan tinatagari itaglawlaw. Un amaray, tanagsarita kamin kin ni Kwaraw, asaan kamin nga agpatukar itinapigsa. Ay, mayat amaray. Iso ama ituloy kon nga istoryain kan kajay bakit anak kitaray. Ay na, dayta pailaang ti istoryam. Ammo kon ti inding dayta. Aya, ay, kunak no saan mo pa'y nga amaw? Ay, daytoy kay day bagakkan ka ti danggam, Marituyang. Anya ngay day tamaray. Jay ka di kaaruba tayo anasikugan? Saan? Jay utang mo, bayada mo. Anya? Di mo kunaan ngawan ng ngagmaw. Agbayad ka. Ay, saus! Nagtulang aksamutan. Ay. Utang lang, agtulang ka manan. Agbayad kan, kuna! Ay, nanatoyang. Narigat ngamin, numangtad ka iti perhuisyo, kadag iti kabaranggayam. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan only abida tayo, aray! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Maray, agdamagakman kan ka? Anya dayta. Manutising-singiran ni Kwarog kan ka apamasahay, no agluglugan ka iti tricycle na. Kinsay, no agapuwa ki jay ilay. Kinsilaan? Ngam naynayunak. Anaya ka 50, tado nga minti kargak. Eden to tasa nga gasaw, tisingiran na kanyak no kasta nga itulod nak ijay balaymay. Anya? Madin sa da ito'y amapaspasamak amaray. Anya ti panagkunan. Apay kumaamaday. Nagnginaw na itising-singiran ni Kwarog apamasahay. Agkadamagam kan kwa na ano apay. Triplay ti singir na no siyak ti aglugan. No si kakagawad, nababalaan. Adda makagapo no apay, Marituyang. Tani Kwarog, saan mga iso ti agsingir iti nangina? Jak mamati iti dayta.
Ti kunam kiday, mananggun daway day ako araw. Kanakan paimot nga raw ti kapitan, ha? Gundawayan na ti bakay, akas kanya. Saan akong agpasada, Chip? Ha? Apay nga eh. Nagninamot ng ti gasolina. Malugi ak. Nagpasada ka lata. Uray basit ti mapasadaam, basta da pagbiro kam. Ay, agmulak langan ijay bangkag ni tatang ko. Ay, awanan ti kadwak ngagpasada, ah. Huwag sardeng kan ngagpasada. Agpasada ak tumanen intun bumaba ti presyo ti gasolina. Nujak mo tagpasada. Awanan ti pagluganan dagiti taga-kabildatan. Agpasada kalata, Chip. Tasyak, saan akpailaang agpasada? Warag, Apay Uncle. itulundak man iji munisipyo. Ada kanu meeting mi akakapitanis. Sige Uncle. Ingka nga ro dagluganan. Ay, agure ka tanalipatak ti walit ka. Nagidiswakon. Nakabawam manain. Damagak man kanyantem. Banang! Ayan ti walit ka. Ay na, day tamanan ngiwat mo ti usaremon na pagbirok mo. Jakmut nga rod amo ti nangidiswak. Ay, Kwarog, ibagam ka ni uncle mo, di ta uncle mo. No sa dino ti ayan ti walit na abirbiroken na. Agkabaw ka talaga ng Kyle. Ibagam. Kat no imbulsam ti walit mau. Ewan na. Sapay ado ti karga ti walit ko. Ay, di ka man agpalastog akasta, intay. Ipudnumat nga ado ti takwar akarga na. Ha? Nala, mapan kayo kit din ka ni Kwarog. Tama nga numala daw ka iti meeting yaw. Uncle! Agringkan! Uncle! Nakaturog ka matang. Agringkan, tas sidagtan ni di munisipyo. Sinigun ay. Dahil tanti munisipyo, aw. Ay, wad. Aw. Isarteng kun dito, ay. Nagparada ka di auditorya. Ay, bumaba ako na. Uncle. Apay. Di plitim ngay. Agbayad ak pa iti pasahikit. Uncle Nakman. Uray agbayad ka, taning nagngina ti gasolina. Ay, libre ta Uncle Nak. Sige. Ay, awam manay. Nalugi ak manay. Naggapuak dita paradaan, Marituyang. Awam mo't ng tricycle ngagpasada. Aping nga awan? Malugi da ka na utanangin na ti gasolina. Sino ngay nga rudan ti pagluganan nga agpailay? Kat, ni Kwarog langan na. Iso lang tinaanos nga agpasada. Anya mo day ta akwaro kang nagngina ti singir na? Manot singir na kang kaya. Sa nga gasot nga raw, agasam ngay day ta? Ay, sa bagay. Adayo mo ngamin di balayaw. Nanginalata. Adayo lang arudan, pitak-pitak pa'y ti kalsada. Basta siya, jak kaya tagbayad itinangina. Patyamat amalugi na kita driver. Gat, anya gatangam. Itay tapay ngagsarsarita ngam di mo pa'y maimbaga ti gatangam. Awan, Maray, imayak lang makisarsarita. Angam no, pautangan nak itisida kakit. Na! Umay kalagayam umutang! Angam, alay, pautangan ka. Ngam may sala sardinas tapnosan kan to marigatan ngagbayad. Wan! Kwarog, apay ngagsangsangit ka. Nabastad ka manan. Sanantay. Anya, ti sangsangitam. Ningamin ng Kyle. Inan-ano na ka ni uncle mo. Inungtad na ka manan. Sanantay. Kat? Apay nga raw, ngagsangsangit ka. Ngamen. Ngamen. Ngamen, anya. Sana nagplitay, nagpaitulo di jay ilay. Anya. Siningir ka. Saan ka nun ngagbayad, tanggal kumait. Imbaga na dayta. Unantay. Kat no nagano ti kwarta na. Napuno iti kwarta dya walit na. Saan mo ta nagplitay? Ay, unay matanday dyan nga uncle mo. Ala, bayam Kwarog, ong takto inton sumangpay.
Inteng! Eh, Ungtan ka ita! apay manin? Apay asaan ka kano ang nagplete ka ni Kwarog, idiin tulod na ka ijay ilay. Nagipulong Ha? manikin ka. Uray lang nagsangsangit. Kasano nga pasahi katnos... Kat, anya! Kwa, angkel nak nga ron. Ay, nagaduti kwartam. Di ka lang nagpleten. Amumat, aday tala ang tipagbirukan ni Kwarog. Agkabagyan kami nga ron. Ay, uray pa agkabagyan kayo. Naskan nga agplete ka, no aglugan ka iti tricycle na. Mabalin ti libre ta, angkel nak. Ay, di mo man ipapilit ti kayat mo. Na. Kanakak nga ron. Ay, di mo ipapilit ti rason mo, inteng. No agpaitulod ka ni Kwarog, sa di naman ti papanam, asidagman wano adayaw, agplete ka lata. Ha? Angkel. Nangigmaw? Agsasain nagpailaang ni Kwarog. Kwarog. Umay ka dito. Abay, angkel. Kaya't mo tikindi. Abay, ubingak. Kan nakidinitikin day. Uwan gayam. Maperdi gayam tila payag mo. Ay, stingipin mo. Dahito ngay. Ha? Tinapay? Kaya't mo day tayo. Unang kay. Ala mo. Yes, anda tinapay kaon. Makita. Dahito ti makaungungan. Sigakit di mo dung mo. Di mo amo ti mangay ayo ako nakit. Chip, adayo amay mayat ti agmula itinatang ngam ti agpasada. Un nga raod. Manu abulan lang ang nagmulaak. Agapit akon. Baknangak taon, Chip. Nagbiitang. Kat no nangina tinatang ita. Un nga raod. Isong agmula kamot taon, Chip. Bayamon day tagpasada. Wansa? Isong tumot laang ang naglaing agreklamo dagiti kabaranggayan tayo. No agpasahi da. Dandanis anda akayat ti agbayad. Un nga raod. Nang nangruna ni Nana Tuyang. Nagadua sa una, sakbay nga itid na jay plate na. Kwarog! Oy, Kwarog! Abay, kagawad. Itay ka pa nakapanimid dito sa ngwanan. Apa yan? Ay. May parit ka dito agpanimid ni Tawi. Saan? Ngam ko na amalas ka no tagpanpanimid. Nagkunamay. Ado tinagkuna. Iso adi ka man nagpannipanimid dito tersenak. Tauray siya ka may ramraman ng agmalas. Dala nga min pampanunutak. Anyaya. Isardang kunsan ti agpasada. Ni, apay ngay. Awanan ati pagbiro kam no isardang mo. Naggardinak langan. Akas kadagiti pada ka driver. Awanan ati mangitulod kada kami no di ka nagpasada. Kasano kami ngay nga agudong. Lugi akmat nga main. Ay. Uray ni Uncle Kao. Di na kaya tagplate, naglugan iti tricycle Kao. Anya? Amukmat nga do ti kwartana. Ngum di na kaya tagplate. Anya ti tantan awam dita paradaan da Kwarog. Urayak nga ron nga dagpila at tricycle. Ang maltawan katawan pa'y. Ay, awanan ti mayahat nga agpasada, inteng. Apay nga? Ay, damagang pailaan. Malugid ang agpasada. Na. Iso ang nagbirok dan, iti sabali apagbirukan da. Ay. Uray la ko man ni Kwarog tagpasada. Apay, di mo pailaam mo? Ti? Saan mo tan nga agpasada ni Kwarog? Agmula kanulaangan. Na, apay nga adi naman la imbagbagamay. Apay, masapul aya nga ibaga na pailakan ka. Di kanto pa'y agplete no aglugan ka iti tricycle na. Uncle nak nga ron. Dahi tamanan, arason mo. Kasano ngayon ang makapanak EJ Ilin no kastawi? Kat jay lugan nga iti barangay. Ay, awan gasolina na. Makitam dahi ta. Awan pa'y kate upat adalig na. Ay kat magmagna kang arudan ang agpailin no kasta. Anusam, tasika ti may sa arason, no apay asaanan akayat ni Kwarog ti agpasada.
Excuse me! Excuse me! Nay ka magnakalata, Maray. Naglawa day ta pagnaam. Mapanakin ni Kapitan. Ay ka mapangkalata, Anda di taunag. Excuse me nga raw. Magnakalaan ka di. Anya kalaki din. Agreklamo ak. Kayong kalatag reklamo, Excuse me nga raw. Unay ka day tabakbakitanan. Excuse me. Di ka makawawat. Magnakakadilat ta! Ay, napampanugak, Maray. Agkalkalingatan kamot iti kastaunay, Kapitan. Nagnagnaak gayam nga may dito barangay hon. Nay, apay nga'y Kapitan, anagnagnaka. Awan gayam pagluganak. Awan nanti agpaspasada at tricycle. Kahit ni Kwarog nga'y. Di mo among ang sardeng na ang agpasada. Insardeng nan tamabainan amang ilugan iti pasahiraws, tanagnina mo ngamin tisingir na iti pasahay. Siningir na ka iti nangina? Wunmay, iso nga rod nga umayak agreklamo, tanagnina unay tisingir na kanyak no agpaituloda. Ha? Ung taka, no kasta nga itultulod niyak. Isumatlagayam asimardeng nga agpasada, ta ungungtam. Iso nga rod nga umay ko ireklamaw, Kapitan. Ay, sikan sa tiong ta. Apay ngay asyak tiong tam, Kapitan. Ay, di ka lang maasan ka ni Kwarog. Kaasi nga agpaspasada, nagadayo di balayo. Di pa'y ungto tirang tayo di balayo. Is. Asidag ijay tepang ti balay may, Kapitan. Ngamada pa'y laang ijay mapa. Unang ang balasiwan mo ni Kwarog di karayan, sana ya? Pasaray ngumato pa'y ti danom di karayan. Saan tuman isang at ijay bantayon? Wan, Kapitan, ta ijay sikigan ti bantay ti balay may. Kung direklamo ka, agasim da ta arigat na amang itulodkin ka. Aywan anya. Nayunam ko matipasahim Aywan anya. Ung takpay. Kita am da nga kinaalas ti ugalaym. Awanan ti pagluganan tayo. Iso magmagnakan nga gawin. Kwarog! Pangay-may ka dito ibang kagkawangkang. Kita amat dagiti mulang. Nagmayat dagiti mulam. Ang nasken nga agsublikan nga agpasada. Diyak kayatan ang kang. Kayat kung tagmulay tinatay. Kayat mi ngamin asikat agpasada ta nasingpet ka driver. Diyak lata kayat. Nagdaraki ka pa driver. Ay, dandan ni kayat ko na. Imala ka kanya ka na tair. Dabay kalid ko niya. Dito'y agsin nung bangir aping pingkaw. Tama. Iso nga ron agwapo ka kunak. Iso nga agpasada ka. Sige ang kang. Inton bigat matlaang. Agpasada ak. Ngam numalpasak ng agpasada. Umayak dito'y bangkag. Tapno umadot ti kwartam. Angam. Agplite ka ng kang. Kahit kasano ka nakawin di kalman ni Jabalayaw kagar arbis pailaang. Intulod nak ni Kwarog, Maray. Naghanos mata ni Kwarog anang itulod kan kano kasta. Kat agungat kano singiran na ka iti pamasahin. Saan akong anagungat, Maray? Kinapudno na. 5 gasaw ti inted ko apasahay. Kunakin ni Kwarog, keep that change! Kastaan na to yang. Agan-anos ka kadagiti driver akas kin ni Kwarog. Tapnoan anusan da kan tumet nga itulod iti papanam. Ala sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin on labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Inteng. Urayan pala ang tibayat ti utang ko kan ka, Marikwanang. Sige, basta saan nga umabot iti mano abulan, Sana bali, Mare. Bayadak tumat lang, intun adan kwarta. Marikwanang! Nay. Hey, umay ko bayadan ti utang mekin ni badong ka. Bayadam ka di aminan, Marituyang. Wen, maray. Isu arugyamon ti agkwinta. Okay, Mare. Urayam nga rod na tutalak, Okay. Apayakas ta ti panagkitam kanyak, Maribanang. Mas daawak lang, Marituyang. Sa dino nga'y tinangalaam kadagita sagwan kay akwartam. Katawan mo tinatang nga imulayaw. Kayat mo amaamuan, Maray. Win sa dinaw? Binulod ko iti linday. Aya! Wen, pang negosyo ko saan matla ang anatuloy? Kayat ko mati aglawn, Mare. Tapno adda ko mamot maibulsak a kwarta. Sigurado ka, Maribanang? Wen, uray jakon ibagbaga kan ni Inteng. Alan ibagam kanyak no anya ti kasapulan no aglawn, ta isaganak amin. Marituyang, 3,907 amin ti utang yaw. Day talaga yan. Sige. At titibayad ka, Maray. Ay naimbag nga agsa, paamdugaw. Ay kastamot kan ka, Inteng. Ayan nga jay pink asandal ko. Kita di ta pagkarkargahan iti sapatos, Nakitak di ta di na minsan. Sa dino ay ati papanam, ta nakapalis kami. Basta. Ay, saan ka arumrumwan no di mo ibaga? Iti lang ayan da Marituyang. Anyat aramidem ijay. At dala pagsaritaan, may. Sige. Basta saan ka amarabyan, awan ti agluto. Wan, di ka di madanagan, Inteng. Masaba akmat lang nga aghawin. Si kamot ti masabat ka, Maribanang. Kumusta nga'y naalam mo't laang tilun mo? Win Maray, 10K tilinon ko. Nagtakulin nga'y. Sana bale, tawik limot ti pa nagbayad ko. Wen matkit di angam na saysaya at ano usaram apang negosyo, tapno addanam na maam maihulog mo. Saanan, Maray? Sige, mapantakit di iti tersena ni Marikwanang. Intaman ag merienda. Naibusan ti kwartak, Maray. Pagbayad ko langan inton sumaruno alawas tinagbatay. Ilibre ka nga, Rod. You sure, Maray? Yeah, sure. Ala, intangaruday. Nay, anya tararamitan nyo dito tersenak, Maribanang, Marituyang. Ay, umay kami man ag merienda, Marikwanang. Ay, sa anak pa yung agpautang, kukumare. Adda aya imbagami nga utangan may Maray. Bayadan ni Maribanang ti meriendaan may. Wen, Marikwanang. Siyak ti makaamaw nga agbayad. No kayat mo, makimerienda kamot Nangalaam nga iti kwarta, Maribanang.
Nag-loan ka kadimay? Secret. Nala, marito yang. Agpili kan noan niya ti kayat mau. Sige, Maray. Inton malpas tayo nga agmerienda. Mapan tayo ijay sentro. Intayo man ba't agpasyar. Intayo agpapitsor. Kan anya pa dita. Oh, marikwanang. Kayat mo ti sumaraw. Da kayo mo gamday tahanan na tuyang. Nanabanang. Kain kagawat ko anang. Sa dinong iti papananyaw. Mapan kami man ijay ilay, junglay. Junglay. Awan mo't ni Kwaro ga makitak. Saan ang nagpasada ni Kwarog ita? Agsaksakit ka nung aming Maray. Ay, wan. May gimatang iti agas iti agsapa. Si Kangaruden at imang itulod kada ka may junglay. Basta bayadan nyo ti pamasahiyo Una, adamot kwarta ni Maribanang. Isaw di makaam mo nga agbayad. Malagraw, hintayaw. Kastoy gayam ti kunada a high-class restaurant, Maribanang. Nay, apay, itakalaan na kaunag dito'y ayamari tuyang. Wun, italaang marikwanang ay na. Nagmayak gayam. Alakit din. Mangantayawn. Ado ti inorder tayo amakan. Nadamabati akit iyawid kunton Maray. Ay, sana mabali na si kalahang timangyawid Paggudwaan ta Ay, agdal na kayo. Di yung matipadlaw nga italaang anak kaunag kayo dito. Ay, pasensya kan Maray. Ay, sa dino nga iti sumaron mapapanan tayo kalpasan ti panangan tayo. Mapantayo agpaparlor, kukumare. Maray, ang mga numaibos ti inlon mo awan pagbayad mo. Ay, huwag nga rod kat. Awan to pagalaan iti ibayad mo. At dapat ti 8,804 pesos anabate, kukumare. Mabalin pa laang. Naimbag arabin, inteng. Agura ka, ano dahi tabuk mo? Ritmet ti kulor nan. Yay. Katno day tati uso ita. Ay nangalaam nga, iti pinagbayad mo. Kwa. Libre ni Marikwanang. Sigurado ka? Wen, napay ko mga agulbudak ngay. Damagak ni Marikwanang? Sige laang, mapan ka. Puno matibagbagak kita ampay dagiti kukok. Color red matlaang. Ay, awan bibiyag ko kadagita. Maduktalak lang at damilagro nga aramedem, ay dakas ka. Ada akon batong! Apa narabian ka? Ha? Apa kasta ti kolor ti bogmaw? Una, red. Pati kukok, red matlaang. Ha? Pati day tamatam, red. Na, Naglon ka manain? saan? In libre ni Maribanang. Sigurado ka? Katwang, apay ko mga umutang akmanan di talindeng. Kat sa anak pa'y anak kabayad, ijay imuna nga inutang kaw. Sigurado laeng tuyang. Ha? Awan tinamnamaem apagbayad mo. Tawan mo tinti mulata anateng. Jay kalding mo nga Ay! Agtal na ka man si katuyang. Saan mo apakibibiyangan di kalding kao? Juk unlay si kawit. Day, barbaryamot gaya mo tinagbati iti 10,000 alun ka. Nagbiitan anay boss. Ay manula ang dayto ngay. Nay. Ay, basitan talaga. Ay, kasla umay ni inting dito silid me. Idulin ko pa ilang dagito'y abarbarya iti pandag tipungan ka. Tapno di na makita. Bandang! Anya dahi tayo lamlamang ma? Adaya, mate. Itno na nga kung ada bilbilangam akwarta itay. Ay, sa dino tinangalaam. Iti alkansyak. Alkansya nga? Daya alkansya?
si kamot inteng. Ay kat adda Ang nangalam maron nga iti itintindag mau. Katawan mo't ilaklakom manatang. Kwa. Jay, kwa. Anya ako! Ay, kwa. Kapitan! Da. Ni mo't junglit yak pukpuk kaw. Ay, panawan ka. Tamapana ko na di barangay haul. Sige. Ada bisita yung barangay haun! Umaya kong jungli! Apay nga da ka dito tersenak, maribanang. Kwa, adda ko maibagak, maray. Anya day tangay, mare. Kwa nga men, imbagak kan ni inting nga inlibrem ti inaramat ko akwarta ang nagpakulor iti buok ko. Aniya? No damagan na, ibagam apud now asikatin ang ilibre kanyak. Apay, di na mo nag-loan ka. Jak imbagbagakan kwa na, maray. Ay, amangan mo't no may ramanak dita kalukwam, maribanang. Sige mo't maray. Maasyan ka kumakanyak. Ay, makita mare. Kasla saan tamot nga agkumare, no kasta. Ay, amom ti solusyon ti parikot mo, maribanang. Anya, maray. Bayadam amin ang tilon mo tapno malpasan. Day tangarod kat, maray. Pangalak nga tayo ti pagbayad ka. Nabawasan ng adya 10K alinon ko. Ay, nuapay mo't nga may nanaglunak pailaan. Ha? Kasla jay lending agent mo deta sumungad tuyang. Ay wungag pa isa. Mabitla ang tasabtag. Ha? Anda ka di pagbayad mau? Of course. Las ahulog kun daytoy. Fully paid ako. Nasayat mo't nga raw tuyang. Maudi mo't gaya man day ta pagbayad mau? Wala. Maudin daytoy. Sige, ditakan. Tain naksabatan jelending agent. Nanatoyang, Ay adaak, ma'am. umay ka kumasingiran iti bayad ti utang mo. Ay un, ma'am. Nakasaganan. Aha. Aduy, ma'am. Okay. Fully paid kayo nga rodan, ma'am. Mabalin nyo man ng ti agloan. Ay saan pa'y, ma'am? Tawan pa'y mo't ti pangusarak. Kun awan pa'y mo't ti negosyo. Iso asa anak pa'y nga aglaw. Okay nga rod, nanatoyang. Mapanakon. Ta dumagasak pa'y di tabalay na banang. Ay, gumatangak man iti tuyaw, kagawat ko na. Mabitlaan, tayalaan ka, kapitan. Ay, angamsak ba ang mga laka? Andaman damagak? Anya day ta, kapitan. Ay, pudno ka di nga in libre. Iti pinagpaparlor na ni Banang. Ay, kwa. Ibagam ti pudno. Saan, kapitan? Isupay kit di atin ang ilibre kada kami kit ni Marituyan. Anya? Nakalaan na nga iti kwarta na. Ay, isulangan ti damagam, kapitan. Ay, maamwak lang ang damilagro nga aramidin na. Ay, agsungbat kanyak ni Banang. Ay, sana siya ti babay na. Ay, sige, tagawin ako. Mabitlang, kapitan. Jay tuyo ngay agat-gatangam. Ha? Ay, wala niya. Kasi nung nga di babae ang nakatakdal iji sangwanan ti paraangan bay. Ay, asit ka. Miss, anyat masapul mau. Apay nga da ka dito'y paraangan ti balay mi? Ay, si Kagayam, kapitan. Anda ka din ni Nana Banang di tabalayo? Da, ay apay ni Banang. Umay kukumasingiran ti umuna ahulog na para iti 10K alone na. Lun? 10K? Wan, apay ka di, kapitan? Kunakon kahit. Kwa, umunag tapay. Tapangururayan takin kwa na. Ay, saanan? Agurayak langan di tiruar, kapitan. Awan mo't ni Banang iti silimay. Sa dinong ay tinapanan na. Nataramidam dita sirok ti lami saan ba na? Ay, kontrolo man tangiwat mo, inteng. Sino nga, di babae nga da iti paraangan ta? Kan pudno ka di naglun ka itilinding?
Kwa, kasto nga men, Inteng. Wan no saan? Agpundo ka? Wan, naglunak iti 10K. Na, agpampanunot ka di? Nagus-usaram nga ititin kay alon maw. Kwa, pinagbulak-bulme nga ko kumare. Ay, Ken inaramat ko ang nagpaparlor. Diyay na duma, in libre ka nagiti ko kumare. unay kamitan. Rumwar ka ditan. Takasaritam di lending agent. Agur-uray ejerwar. Kwa, Inteng, mabalin ka di asikapay lati makisarita ken ko ana. Sikati nagturid anaglon, di sikati subangaw. Di nakibabain ko na. Ay, ma'am, adda ka, mate. Ay, wen nana, ta umay ko singiran ti hulog mo iti loan mo at 10K. Mabalin ka di 500 pesos lang, ti itad ko ita, ma'am. Ay na, 1,020 pesos ti rumbang ahulog mo ita, nana. 500 lang amin tinagbati ako, artak. Pinagururay da kiti nabayag. Kurang matgayam ti ihulog yo. Pasensya kayo na, ma'am. Ay, awan 500 lang ti ihulog yo. Awan pag-back up ko, nana. 600 nga rod. Ay, kurang lata, ma'am. Nas ka na kompletuan nyo ti 1,020. Mabit lang nga rod, takasaritak di asawak, ma'am. Ay, ado pa'y tinas ka na papanak, ma'am. Saan ka na mauray? Iso kompletuan mo tay 1,020. Yung munto ni balay, wano saan, iji office. Enteng, ada ka di kwartam. Ada, ngam saan ka nga ikan? 420 pesos kumalaan. Naglon ka gayam, di mo pa'y bagbaga. Kwa ngamin, Enteng. Kaya't ko kumamot ngamin ti makaigam iti kwarta. Mano nga tinagbate ititin kay alon maw? Awanan naibusan. Anya? Pabuludan na kuma. Hey, no apay gamin ama, sapul nga aglon ka. Anya nga tano kinasarita na. Kad di mawat kalaangan iti barbarya kanya. Pasensya kan Anya ita, kapilitanan nga ilakom day takalding atarakan mo, tapno ada pagbayad mo. Saan ko mga ilako day jay akalding, Enteng? Amumat apaboritok day jay akalding sipod pay. Agpili ka nga raw. Ilakom ti kalding mo? Wino? Kaswanda ka, tinakautangam. Ay, nanabanang! Saan ngamin anasaya at ngaing kaumutang no awan mat napatag apangusaram? O kita ita, si kamat lang tiyag parikot. No sa dino ti pangalaam iti pagbayad mo. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Seno. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng.
Gawad, kitaan ni Kapitan aw. Nay, apay. Agibal-bal lang ba't iti basura di irigasyon? Ay, shh. Di ka nakagari. Saan ka day? May parit ka gibal lang iti basura dita? Talaga mo't abawal. May parit. Agmulta, no matiliwan nga gibalbal lang iti basura. Apay nga ron niya gibal-bal lang ni Kapitan. Nagkapoy kan aya. Naglaka ti sungbat day ta sa lunsod mo. Ha? Anya nga iti sungbat na? Kapitan nga raw. Ha? Gapot ta Kapitan? Mabalin na latan ta gibal lang iti basura dita. Sa dino, tinangibal lang am iti basura, Inteng. Ijay Sa dino nga ijay. Basta ijay. Apa ada magam aya. At dasad-sadot mo ngamin kahit. Ibaw naklangaro din. Natulnog akmat ka. Ita. Adalah tarik lamo mo. Nay. Apay ang nagtugaw kan? Ginanaak Ay, ingka pay agsak daw. Ay! Unay kamutan. Tinakpay paginanaan. Ingkan, tanay. Awan paginaw kaw. Sige. Ginanaak ton. Katapadaw! Bawal ta gibal lang ti basura dita. Nagkuna! Siyak! Si Kamit Lagayam! Imbaga ngamin ni Kapitan. Tal na kamat! Nakita ni Kapitan na nagibal lang iti basura dita. Itay laeng. Ulbod ka sika. Nakita ni Kapitan. Isu nga raw niya gibal lang agmat dita iti basura. Ha? Plastik pa kita yung belang mau. Kahit, ada reklamaw, ha? Ay, nay. Kapay nga, tatapa daw. Layatan nagmutay. Heh, kita yung da ito yung marshal kaw. Kaya't mau, tayo tugtog ka ito yung marshal kaw, ha? Ay, kapay naglastog ka, tatapa daw. Sino kaya? Nalipata maun asyak ni Badong. Ay, si Kabadaw. Nangibal lang am ije basura. Ay, kat iji irigasyon, Very good. Apa naragsak ka? Ay, katuan bawal di taa pagibulingan. Namog, tayo sudyo yung baga di lalaki. Kunamlan, asinaw. Bawal kung kunanakitin kanya. Patpatya mo na kita. Kat no nakita tamat ni pari inting ang nagibul lang di tayo irigasyon. Katuan, aping agreklamo da ngay. Aramiden to pa ni Kapitan. Di aramiden tayo mal. Mare, apay ngay. Aglaylayo samot tan dito isang wanag ti Tersenam. Ay, wang narod maray. Jay danom ni ta irigasyon day ta. Agayos matan dito tersenak. Ay, kasanumat ngamin, Mare. Nagadaw ti tumtumpaw a plastik dita irigasyon. Nagadaw a basura dita. Ay, nagaduma ngamin tagibalbal lang dita irigasyon iti basura, Mare. Anya? May san ni Kapitan. Wan, Mare. Kaano lay din nagibal lang iti basura? No, kasta. Dita irigasyon nga agibalbal lang ni Inteng iti basura? Nakita nga ron, Mare. No, kasta. Tunggal ibaon kong agibalang iti basura. Ijay matan ti pangibalangan na. Wan, Mare. Ay, nay, makaungatak manan. Ay, di mo ibagbaga asyak tinang ibaga. Mare, Inteng! Umay ka man ditoy! Apay aya. Umay ka! Ha! Kasla akong ungat ka manin. Talaga ang makaungatak. Ada papanak. Sa dinaw ti papanam? Inak sumak daw. Ay ayaban ka? Mapan ka sumak daw? Inak agin daw Ay, umasidag ka ditoy kunak! Saan ngay? Bilangan ka. Asus. May sa? Ha? Dwa! Ay, umayakon! Mabutang kamot gayam no mabilangan ka. Nangibalangam ka dagiti basura nga ipapaibalang ko kan ka. Ay, dinak mo lagatan na kasta.
Sumongbat ka. Ijay. Sa dino nga ijay? Ijay nga rod. Ijay irigasyon? Kasano nga ambam? Di ka lagbain. Nagado tinakakita kan ka nagibalang iti basura ijay irigasyon. Ado aya? Wan, iso atol-tuladan da ka. Jak mo atol-tuladan da ka. Kasanumpay ita apasardangan dagiti tattaong agibalbalang iti basura ijay irigasyon. Kasano nga ta? Mabit lang ta panunutan. Makitkitam kanukat dagiti agibalbal lang iti basura dita irigasyon. Wen, Kapitan. Nakitak no asino da. Pagmultag dagiti nagibalang dita. Iso nga ibagam kanyak no asino da. Ha? Pagmultaem ida, Kapitan? Wen! Iso nga ibagam no asino? Ti persaan nakita kat sika, Kapitan. Sikatin mo na nakita ka nagibulang iti basura na irigasyon, Kapitan. Awan sa balay. Adapay, Kapitan. Sino? Ibagam. Tatapadong. Nagibalang ni Paribadaw? Wen, Kapitan. Kaslabagas ti rupa na. Nakita, Kapitan. Kapitan, pagmulta kayo. Dua kayo. Isulaang Ha? Apay ngay asaan ka akaraman, Kapitan? Kapitan na karon. Dakdakla ti multam, Kapitan. Di ka latagtagtaga rin Ha? Taapay, Kapitan. Di mo ibagbaga. Anya? Basta sa anak kita nagibulang agulima ka. Anya? Agmulta ni ba daw? Isumat ti nakasurat di ta tiket, Maray. Tapay ng agmulta. Basaam ngamin Di violation na, sakbay nga agunget ka. Ay, jak kayat abasaan. Agungunget kan, di mo pa'y binasa. Ibagam nga minaw, no anya ti violation na. Nagibalang iti basura di ta irigasyon. Kahit dakkel anak kabasulan nanday ta. Kabawal nga ro dagibalang iti basura di ta. Ha? No pagbayadin nyo ni Badungka, pagbayadin nyo mat nga raw ni Kapitan. Ha? Nakitak mat iday nagibalang iti basura di ta irigasyon. Pagbayadin nyo mat Kasta ti ibagbaga dagiti tattao, Kapitan. Naskan ka numat ngagbayad ka. Sapay nagngina. Amom nga minabawal tagibalang, nagibalang ka. Kung ano awan nakakita. Iso naskan ngagbayad ka, Kapitan. Winin Tapnaawan ti makuna dagiti tattao. Sige, agbayad Damot kwarta, tatuyang. sabagay mat kit di Mala, agbayad kan. Di mon alalaan di Bariana. Di ko nada siguro awan pagbayad ta. Nagadok kwarta ta? Saan ta maibusan iti kwarta? Uray pa'y mano a violation jaramidin ta. Putno day ta, tuyang. Apay ngay, kaslagpadpada tamutan iti katawa. Ha? Ay, wala niya. Na, sige man pa'y. Ay, sus, kinupyam yay katawa ka, ha? Na, agpadatang agpaisaw. Karupro patapay atuyang. Makitam inteng. Imbes naimas ti sidaan ta ita. Saan ta agsidata iti asen. Tajay honorarium mo. Imbayad mo iti multam. Naimas mo ti asin. Ay na, masurunak at talaga kan ka inteng. Mangiram-raman ka. Rumbang kumaasikala ang ti agsida iti asen. Nako silapan Sige. Agibulang ka pa ija irigasyon ta ibalod da kan. Mangibabain ka Kapitan. Sa dinaw, ti pangibulang kadagito'y abasura. Ay, kat ijay irigasyon Ha? Kat no bawal ijay? Sige kidain. No gay agungat man ang dagiti tanaw da kalaban kaw. Ha? Noong tanda ka, amam taramidam.
Diyan ka mo Danugamon! What? Agsasaupay laang street maun! Kasjay taramiday? Wen, isursuro ka nga road. Kastoy! Kasjay! Wen, sige. Sige! Ingka ibelengan day tabasura. Rumwarmanan ni Kabadaw. Unyag pa iso kagawad. Ay. Kat, adawit na. Nanay, siputan taman no papanan na. Saan mo't atumaltalyaw kagawad? Kita amon. Napan iji irigasyon kagawad. Ay, sus. Ay, sus! imbol lang nandiya awit na, anak kasupot. Unarod kagawad. Ay na. Ay, na yan. Ina man kasarita kagawad. Laka tatapadong. Nagibulang ka manin iti basura di tayo irigasyon. Anya kumaita! Anay ka! Pwede nanog na ngay! Daytoy pay! Anay! O nga! Lumaban ka pay! Ayan tinasakit. Amen, Kapitan! Daytoy pingping kaw, daytoy timid kaw, agong kaw, matakkan moging kaw. Asino tinangdanugan ka? Ni tatapadong Kapitan. Inanawag lang, saan niya gibulang iti basura na irigasyon. Naglukon? Ini-street nagkidain, Kapitan. Ay paayabak ni Paribadaw. Apay nga gibilbil lang ka iti basura, iti irigasyon. Imbaga nga min ni Tuya nga gibulang at ijay, pare. Nanggag mo day ta, Mare? Naminsan laang may kapitan. Namin ado. Di kan makapagliba. Isong agpili kayo. Agmulta kayo manin, wano linisan nyo di aglawlaw ti irigasyon, anang ibulangan nyo iti basura. Aha! Tuyang, hanyang itaramidin ta. Nagado a kwarta ta pagmulta ta. Igatang talangan itinaimas asidaan ta. Iso nga aglinis ta. Kagawad, talo damat nagdaldalos iti irigasyon. Nin sa marituyang Jemaysa. Ni tatabadong Jemaysa. Ni Kapitan, kadwada. Huwag agpaisaw. Ay, taludan nagdaldalos. Isuda kami tagibulbul lang iti basura. Rumbang laang ati kasta nga ramidan da. Taoray ni Kapitan, madusa mo't lata. Kaputa nagaramid mo't iti kalukwan. Wana, katsapay kuma, tasandan nga ulitan tagibul lang dita. Ala, Kapitan! Nanatoyang kantatabadong. Linisan nyo day tarinugitan nyo nga irigasyon. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay.